Lasal, Felix Cosum, Kelvin Serrano, John Carlos Oseco. Para kay malagwang kapadanan di Helen Romero, Domingo Sharon, Marlene Gagi, Wenceslao Cañonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Glenn de la Mines, Aro Bonlao, Ann Prim, Luciano Aguilos, Nancy Poligay, Herminio and Eric Cunyala, Marcel Cuenco, Oric Obstin, Leonilo Wenceslay, Heidi Robinson, Kay Villar, Ervin Jan Musni, Joseph Bosong, Estelita Soriano, Jerry Inco, Alvin Aureo Alfonso, Chomar and Army Limlingan, Ben and Victor Lagman, Juanito Manyala, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Loretta Serenga, JC Trenstaya, Naming Between, Melanie, Maria Lourdes, Maria Fernando, Luz Colada, Belen Bayani, Dominga Barbo, Mika David, Lucina Tarok, Epifania Liangco, Amy King, Melchor and John David, Malibig Manigas, Melanie Evangelista, Berta and Eric Dodge, Felix Cosum, Jose Cia, Danilo Dizon, Silvio de Leon, Teomel Santiago, Welda Palacio, Senador Bong Revilla, Alfredo Fresnoza, Ricky Luzon. Para aking kapayapaan di Caladwal di Arsenia Magdalena, Angelina Ernesto, Artudes, Celedonio, Cesar Roelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Jerome, Julian, Maria, Jose Senior, Isabel, Simeon, Lauriana, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Edwin, Romeo, Abelardo, Benita, Jenny, Pacifico, Alice, Rafi, Victor, Frida, Segunda, Elena, Agripina, Macayo, Lucia, Pablo, Faustino, Ernesto, Antonio, Bonifacio, Andrea, Rochi, Rodrigo, Pilomena, Mario, Renz, Beth, Lourdes, Veronica, Ging, Shana, Sima, Eltrudias, Gloria, Andrea, Martin, Dominga, Ines, Inocencio, Glenn, Maria, Corazon, Concha, Elizabeth, Alejandra Casanya, Alejandra Calma, Virginia, Teresia, Nati, Elisa, Amelia, Milagros, Herminia, Fortunata, Feli, Felicidad, Juan, Felipe, Paul, Christian, Philip, Vincent, Alfredo, Adelaida, Macayo, Flora, Feliciana, Paulina, Ronel, Elena, Reynaldo, Miguel, Paciencia, Corazon, Cora, Jerry, Noring, Umbilina, Pido, Ronnie, Jessie, Amo Popong, Chan King, Zoilo Caterina, Gregorio, Magdalena, Maylin, Amado, Senior, Marina, Wilfredo, Amado Jr., Paulo, Dan, Jonard, Raylin, Edon, Remedios, Jose, Telma, Apolinario, Dominga, Veronica, Domingo, Rufina, Elizabeth, Jenny, Purita, Salvador, Josepina, Teresita, Pedro, Mercedes, Rolando, Tito, Corazon, Vicente Vito, Gloria Ajero, 40 Days, Pablo,
Hermenegilda, Apollonia, Nicholas, Victoria, Herminia, Felipe, Tuning, Arya, Aro, Yolanda David, Rolando, Conrado, Chopila, Rodson, Agapito, Ronald, Glenn Luna, Rosana, Narciso, Eduardo Sr., Mark Anthony, Rafael, Pilar, Monsignor Felipe Pangilinan, Maria, Pablo, Lorenzo Sr. and Jr., Doming, Dinga, Dolor, Raquel, Eddie, Martin, Dominga, Manuel, Gloria, Andari, Gail, Cristel, Pedro, Petrosinia, Teodoro, Henriqueta, Elias, Christian, Clarita, Josefina, Alfredo, Teresa, Alejandro, Maxima, Edeltrudes, Josephine, Remedios, Edon, Jose, Telma, Jenny, Chopila, Coronel, Alexander, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takashi, Zenaida, Nestor, Maria Corazon Flores, Teodolo, Jose, at ding malkaladwaking purgatorio, lalong-lalo na rin ang ng mga kaaga nakakarela. Sa Ginoong Hesu Kristo, kekeming pupuri king banal mo lagyu, potang daralit miing kekang lugod, o Ginoo Dios mio Emmanuel. Tang mititipon laring at wawatlu, karin busal na tsukumanan. Kilagyo na ning iba ang poning anak, poning Espiritu Santo. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Kalaguran kong kapatad, ganakan na po sa guli, ring kaya katamong kasalanan, pamagkulang king Diyos at karing kaparatang tao, manyad pakalulo king Ginoo, batang maging karapat dapat midaon kaniting banal a misa. Yagkasta pumiyag na nagnan ng kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, huling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapo ko kung Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, King Bie alanganga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. O mayupayang Diyos, kapilan man malugod ay pa, ing pamaningat mo mirarasli at dingangganan daring lahi at bansa, painturo king puso ring sablang mabie. Di pamisagsagan at alakad na ning makasalanan ming pangataw, malasaklasan king alino ning makayatsyak mong gamat. Itihaduan mi, kilagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba king libro ning Propeta Ezekiel. Migsalita ka na kuwing Ginoo nga na, anak ning tao, magsalita kang laban ka ring pamuntok na ning Israel.
Sabihan mo ingula karela at king ako, ing Ginong Diyos. Pasabi ko karela, king ila, makalunos na la, ring pastol ning Israel. Lilingapan nyo yung sarili yo, dapat kapilan man, e lalingapan ding tupa. Inuman nyo'y inggatas, may susulod kayong imalan, ame gawaking bulbul daring tupa. At populkerwan nye, ing pekamasanting diling tupa, ban kanan nye. Dapat kapilan man, e lalilingapan ding tupa, e lalingapan ding mayna, e pepakayapan ding masakit, e inulo ring may sugat, at e penintun ding may pili o ring may bating. Bagkus meging mabagsik kayo kayarela, misal baglaring tupa uling alalang pastol, at ding mga lyapalasip ilaring may kamate at mengan karela. Iti yung sangka nung bakit litolitola ring kanakong tupa, karing mangata sa bundok-bundukan at bundok. Mikanat laking yato at alametong mang migmalasakit o meninton karela. Ngeni ikayong pastol, ako ing Ginoo, makiramdam kayo king sabyan ko kaya kayo. Kabang ako ing Diyos sa mabye, mayap ing makiramdam kayo kanako. Lusuban dala ring mga liyap alasip ding kanakong tupa, peterala at pengan, at alalang pastol. Era na pigkapilitan penintun ding kanakong pastol ding tupa. Ing sarili ra ing karelang liningapan at aliwaring tupa. Inya ikayong pastol, makiramdam kayo kanako. Ako'y Ginong Diyos, papasyag ko king ako'y kaya kayong kasalang. Ilako ko kaya kayo ring tupa ko, at kapilan man, era na kayo paintulutan maging pastol da. Eko na paintulutan, kinging sarili yu, yamo imbukod yung lingapan. Iligtas ko la ring tupa ko, at eko paintulot, ing kanan nyo la. Ako, ing Ginong Diyos, sasabihan ko kaya kayo, king ako ing lumingap, karing tupa ko, at ingatan ko la. Ing amano ning Ginoo. Dalit at pakibat, impong pakibat tamo, ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Ulitan tayo po. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. King di ko tamalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasno danuman, karina ko daralan. Pagkalubana kong bayong siganan, pakibat. Tatayra ako king dala na ning katuliran, tinguli na ning kayang lagyo, agyang karing libi sa mapanganib, karing kudumalan, alakong pitatakutan, uling ikay kanakong katambayan, ating pamarugmot tukod, ilang kanako babyesika na nalub, pakibat. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da, ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kaya lang linyan, tula ko makanyang-kanyan, pakibat. Pawanging kaya panatlugod, ilang mamantabe ka na ko, karing sablangaldo na ning beko, at king balena ning Ginoo manuknangan ko, manggaman king kapilan, pakibat. Ginoo manatiliya kaya kayungan. At keka antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Ing kayaryanan ning Dios
Kawangis nening metong at taong ating pitamnanan ubas. Linwalyang aba kamaranon, ban manintun aupahan ng magobra king kayang pitamnanan ubas. Kay badang mi kasundo king upang metong adinaryo patingapon, pepapuntalanala king pitamnanan ng ubas. Linwalyang pasibayo itang mag-aalas 9 ning abak at mintay king palengke, at dis na nalaring mapilan akataong talatalakad ka rin ay alang daraptan. Nga nakarela, munta kayo naman makipagobra king pitamnanan kong ubas at dinanda kayong sapat na upa. At mintala ka rin. Pasibayang linwal bandang kaugtuanaldo at bandang alas 3 ibat megto at makanyan mo naman ing depatana. Malapit ng magalas 5 anyang linwal yung pasibayo at may nakitya pang taong pakatalakad ka rin. Bakit si Sarenye impatingapon keti ay ala kayong daraptan nga ng kinutang karela? Kasi po alang mananggapan obra kaya kami ngarang may kibat. Nung makanyan munta kayo naman at magobra king pitamnanan kong ubas nga nakarela. Anyang mabengi na nga nining makabandiking kayang katiwala, hausan mula ring megobra at bayaranan mula king karelang upa. Magmula ka rin tauling meyakwa at tauli mula ring minuna. Anyang linapit la ring meyakwang magobra itanggat panapon, tinanggap lang manunggal a denaryo. Anyang ding minunang grupo ilang lumapit, isipan daking tanggap lang maygit. Makanyan man, tinanggap lang naman manunggal a denaryo. Anyang tinggap dala ring upara, migreklamo laking makibandi. Metong lamo pong oras din tauling mekipagobra. Ngarang sinabi, bakit pekilupa yula upak kaya kaming megobrang patingapon, amibata kimpali ningaldo. Aba, abe, ganang ning makibandi king metong, era ka piperwisyan. Wari mekipagkasundo kang may bayaranan, metong adinaryo alika. Tanggapan mo la ring upa mo at muli na ka. Burikeng upahan kalupanan ning upa mo, ining taong megobra. Kuwari arapating buri kong daptan karing kwalta ko, maggagalang, mga lalo ka mo, uling maganak ako. Nga nang memo pusmig salitang Jesus, makanyan lang maging mumuna ring tauli, at maging tauli ring mumuna. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay Kao Kristo. Maya pa bengi po kay kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman. Duwatan ng aldo alang kuryente. Nya ketina pa mo po magmisa. Kawat, kayo talaga buririn ng luklukan eh. Ken tutuki pandinan kong chatinalan deng lalam da ring arap at kay batlo. Ikong MDC may nalangin para kang Bong Revilla. Nino? Magloko niyo yung nani panalangin para masakit o para mete? Anyway, karoko po. Ano po? Bala ko kanita, panupaya yo po. Bala ko kanita ing Diyos, pante lawe, karing ega na gana. Makanyan ning sasabihan da ring matuang Hudyo, ing metong kabibilib da king Diyos, ngara, ing ginuta mo, ing Diyos tamo, alayang kakabiran, alayang kakampiyan, pante lawe, karing ega na gana. Anya pong babasan kayo ng Ebanghelyo, migbayo ko hata isip king Diyos. Bala mo mali ito. Ing Diyos, pante lawe, karing ega na gana. Nung lon me po yung kwento na ning Ginoo, keting Ebanghelyo, bala mo makanyan. Bala mo, pante lawe, ing Diyos, karing sabla. Pante lawe. At isip ko, hanggang king Birhen, sinabi na ini,
pe palakwano ang alang laman ding mabandi, at ding pakakalulu, pe pakabsyan na karing mga ipabagi. Pante-pante alaway ang Diyos kanina. At parati da pong sasabihan, balo tamo ini, ang Diyos parat mas kaluguran nala ring pakakalulu. Di burin sabihan, no, mas kaluguran ning makwalta. So nung makanyan, yapin pante-pante lawe. Mas kaluguran nala ring ding pakakalulu, pero mas kaluguran nala ring kayampari. Sabi ko na ini kaya kayo minsan. So, pante lawe ng Diyos. So, makanan tayong eksplika ining talimaga. Manibat po kanita niya, mag-aral ko, pagkasakitan na ng eksplika ining talimaga nga ini. So, palagi ako po, simple mo. Yung nga pong Ginoo, nabaluing equality. Imbalo na ni nga pong Ginoo, equity. Namburik sabihan, simple mo po, kayang simple nga mano. Istong mamayang ayuda ng gobyerno, tsa 6'5" gana-gana. 6'5" gana-gana. Pwera na netang ating mangurakot na barangay captain, pumirma ka 6'5", pitna ka takening 6'5". Yung nga pong Ginoo, makanyan mami ayuda. 6'5" gana-gana. Para kaya katamo, ito yung gusto, 6'5" tamungan, alang kikilingan. 6'5" tamungan. Nga pong ginuwali, pamayang ayuda, agpang king kailangan ning tao. Agpang king kailangan ning tao. Nung mas mangailangan niya ini, siguro, unahan ng Ginoo. Nung mas margulya kailangan ng tao ngayon, siguro mas dagdaganan ng Ginoo kaya. Itamong lalawe na, mali ata ito. Itamong lalawe yung mimisip, gusto ito. Itamo. Pero panupayayo po, parating nang sasabihan kayong ebanghelyo, aliwaya paralan ng Diyos. Aliwaya pamanisip ng Ginoo. Aliwaya kayang maralas pulay ng utak tamo. Aliwaya. Halimbawa po niyang ayuda, tsempon ko, Chuko Greenfields, yung balay ng wali ko. Tsempon kayong mamayang ayuda ing Mayor San Fernando. Tsa 10 kilong abiyas. Greenfields, mamaya. Kinuha kayo. Pero kanyang kinuha, kaisip ko, ninong mangailangan Greenfields a 10 kabanabiyas, mga kwata lang din ka rin Pwede kami kaya makatakon ng ka rin Itong wali ko yung atsuka rin. Pero, doon mo rin balik ka rin. Pero, o nanging ipamisip mo, ayuda, dapat gana-gana. Tinanggap lang tunggal denaryo ngaldo, dapat, ang mas, may kobrang mal, sorry po, haliwaya, pamisip yung gano'n. Haliwaya. Bien, agpang king kailangan tamo. Bien, agpang kipamangailangan tamo. Makanya niyang lalawi ang Ginoo. Itang gana-gana. Dindam kayo po ninyang melahar kaya ni Bacolor. So, pisasabihan da no de kanaing megadike. Gustong kaya natin makanyan, pero sabihan, mitura na rin Bacolor ang puminalin. Miligtas yung San Fernando. At kita mo miligtas na. Tindang ko miksalita rin mapilan kin Bacolor. Kaya biyak po kanita ka rin, mami relief ang pangkayan. Ba ang araw makanyan? Nung malahar kami, dapat gana-gana malahar. Makanyan tami misip Dapat, nung malahar kami, gana-gana. Nung tanggap kami ngayon ito, gana-gana. Kaya isip ko, yung Diyos, pala mo politiko Politiko.
Di lang nung barya rin tao. Ditang bilyones kaya la. Kung nga pong gito baligtad. Di na nung bilyones, ditang mas mangailangan. Itang kaya, barya mo. Retang papaniga, no? Malapit kayo. Barya mo yung tanggabanda. At ang danang kayo po ining kakalugor, kaklasikong ubis buking masbate. Normal pamisip tamo amo nga na ako. Tetang malapit kayong ubisbo, kaya lang mga santing nga parokya. Huling malapit lang kayong ubisbo. At sa bentana, kaya tiba kanya. Tetang malapit kayong ubisbo, kaya lang mga santing nga parokya. Yak po, kaya nana ko kay masanting nga parokya, pero kung malapit kaya. Really wide ang kahit ano. Usually, makayang pamisip tamo, hari malapit kayo kang ubisbo, masanting yung parokya na. Pero yung kaklase ko buli wayo. Pek sabihan retang malapit kayo, pasensya kayo nga na, dahil malapit kayo sa akin, sana nauunawaan nyo, sa mga malalayo at may hirap na parokya kayo, nga na. Ay. At ayos po sana, kaya katamo makanyan mo naman. Yung mga malalapit sa akin, silang pinakiusapan ko, dahil malapit sila sa akin, dapat sa malayo para walang masabing iba. Sa malayo, mahirap na parokya. At maybe sa anong purit ang malapit kayo. Talagang kailang Mario, bundok, dagat, yung assignment daw. Kung na yung maralas kaya katamo, may miraling inggit eh. Kung tanggap kang Maroka Gracia, beri may gana-gana tanggap Maroka Gracia. Kung tanggap pa masanting ang Gracia, lalo mo nung minuman tinanggap po, sana ako mo. Okay. Kanyang tapamisip. Panupayaya po ang Diyos, aliwaya paralan. Aliwaya pamisip. Sobraya ganaka, na yung ganakanan ng kay etana ay tinjan, ita mong normal ataw. Ayan, kay ko questionan tayo ba? Ita makasalanan niya, mete, kanitaya sinisin, taya naman banwa. Ako, kalwat ko ng susuyo kayong pisamban, darapat kumaya po. Tama kanyan? Makanyan tapamisip eh. Makanyan tapamisip. Pero yung pamisip na ng Diyos, aliwa. At pato po makaisip tang makanyan, sorry niya yung sarili yun. Kagalampin mainggit ko mo. Kagalang ako matula nang tatanggap lang grasya rin aliwa. Ako masaya nang may papaldan la, nang kakaya pala, at mabibindisyon la ring aliwa. Yung paralanan ng Diyos, aliwaya. Aga nakakay po yung metong kwento kayong metong akumpanya. Huling magkasakit ya, pandemic, alang obra. So, peksabiano rin ka magobra na, kailangan magbawas tamo, manayila po, malan. Kaya ba't mo muna kumigaga na ka nga, rin mabuktot kaya katamo. At yan po magobra mabuktot eh. Tatakot ko nga puta may panganak kayo, mami, papaldak mami, malani. Yung magsabi ko, retang mga ragul na yan siya pagpainawan pa, ako palulub nga naman kanyan. Tinutol na rin yung babae. Ay, bukos ano makanyan? Ulimpin mabuktot kami, mas kailangan niya po yung sweldo, kaya po palakuan. Uling makanini kaya kabilan, mas kailangan niya. Uling talaga may gaga na kaya. So, okay, makanini na mga patalakaran da kayo kaining pader, patong yung bitisyo ketang sulok na ning pader, at istong rembitisyo kaya nasulok ning pader, ingat siya nyo dinugpay kayong pader, panupaya, magbakasyon ako pa. O sige, ang araw makanya na ang gawin da. Okay. So, ilangan, minyo kadla, talakad sulok ning pader, stunget siyang tinudagin kay, anupaya, bakasyon na pa. Wait a milyari. So, bandang tauli, may kapit na karing magobara, pagbakasyon ng dala. At detang may kapit ng areta, lalaki lang, mga ragul, ayat yan, bakasyon lang.
Sa regulasyon. Yeah. Ing lugod na ning Diyos, para po kayong banal na kasulatan, alayang angganan. Potang manakitang balamo karapat dapat, o ba deng lamaran, deng kidnapper, deng mapanako, ilang biko kwalta, o ba tita mong malapit kay nga pong Ginoo, hanggang ngayon makanyanta mo. Ako po mimisip mo kanyan. Ako yung isipan ko na mo. Mas makwalta la, kita mas kaluluta mo. Ninong mas masaya. Ninong mas may papatudtud membengi. Ninong mas makalawe karing kapara ng taong diretso at alang sa saligot. Tana mo po yung isipan ko. Reni makwalta lapin, timoreng gang alipores kang gobyerno. Ang kwalta la rin, tatanggap lang bilyon-bilyon. Pero, pustahan tamo. Pustahan tamo. Kaya ko ba doon nang may papatutulan ng bengi, uli na ning kalaraman dapat dang ipahayag. Kaya ba't ang ginawa mo itong kalaraman, dapat takpan din kalaraman, kaya ba't takpan din pang kalaraman, kaya ba't takpan din pang kalaraman. Kaya ko mainggit, Karela. Yeah. Ita mo pong milalabas na mo, Aldoldo. Pistaman makanya ning kabil yan. Pasalamat ta, King Ginoo. Minsan po, may sabi-sabi kami kayo ni minsan bengi. Abe milareng mapilan na nights, mapilan na choir, sambengi. Kaya ba't nga ako ipapabahagi tana mo ako makayan. Kapila niya tauling aranasan ni nga pong Ginoo. Panupayanan dahins. Yung burikan dilit ang sinabi na. Ano pong dahins ng sekretary tama. Nandin panugto na mo nga na yakubalo na ang luto tamo. Alatang pamangan, alam magluto, migaganak ako. Kabir-birating memi nga na. Labis-labis. At apa may tapa, abahagi tapa ka rin aliwangan. Ikit kaya taranasan ka rin ingganak ka ng Diyos nga na. Totoo po ito. Hanggang ako, pasalamat ko po King Ginoo ng kakaba. Ako pa may problemang pamangan kaya ti Betis. Problema ko, makananong mag-diet. Ito yung problema ko. Yung problema ko. Yeah. Ay, pota pong makanyan. Kita mo kasi agad ang lalaway kang aliwa eh. O, di ako makanya mo. Ito mo kayo tinggap no? O, di ako makanya. Alili po. Doon niya mo yung sariling nanantinggap yun. And then, magpasalamat ko King Diyos. Amen. 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 Yeah. Ito po.
Talagad tamong ini at pasalamat king Dios karing kanya-kanyang grasyang tatanggapan tamo king Aldoldo Biatamo. Pasalamatan tayong Dios karing familia tamo, king Biatamo, karing kakaluguran tamo. Na hanggang ini maski makanano milalabas tapo. Yabe tala po karing panalangin tamo ring mag-wedding anniversary i Donald Dampoy Sally Agabaw, king karelang 20th wedding anniversary. Chula, Donald Dampoy Sally. Chula? Alalo? Okay. At panalangin tala mo naman po rin kapatid mo mag-birthday i Purita Rivera, Paul Andre Miranda, Mark Andre Layug, Aldrich Arwin Presnosa, Manuel Kayanan, Manny Jose, Anthony Joseph Torres, i Tonton Torres po ini, kaya katamo Fiesta Committee, i Meli Soriano, i Manuel Yabut, Maria Teresa Katakutan, Remedios Nirik, Elena David. Nano ilagay yung Lenny? Ine? Elena? Yan David? Okay. Asawa na pong Con Nelson. Talo. Busy na pong magsadyang handara. Oh. So, panalangin tala po na sana bendisyonan ng Ginoo king Aldoring karenang kebaitan, kaya bedaring karenang familia. Kaya be puring barangay San Agustin na midround po kaniting misanting umpisa na ning novenaryo da para kang San Agustin para kaya katamongan po karetang lagyong may banggit natin karing intention da ring tutuking live stream king live streaming maka live stream tamo Ace. Okay, so tahimik talangan pong ipanalangin at pasalamatan ng Diyos. O Diyos ay pami, ibuklat yu kay pupuso, ban kanita magikeng maganaka at mapamie kalupa mo, mami lang kwenta, lalon nung nanong agawami, basta't lalon nanong pwede ming ipamie karing kaparami, kalupan at kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanin sana ng Ginoo itindaon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang tanggapan maiting kaya kaming sakripisyo anting metong abanal a pamilibayan regalo. Kapamilataning pamidaon mi king binye mo kaya kami, tanggapan mi naman sana ing kalam ning kaya kang sarili. Kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, Kaya ka, isipan niya at luguran ng Diyos. sipan miyat Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matuli. Tunay pen karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati o ipa
Diyos king alanganga at lubos mayupaya, mo kailangan ng kapurian ay payabot mi keka, uling iti makaragdag king kalam mo, ingyam paming kapasalamatan, kalamian naman ibat keka. Uli nita, kambedring sa blangkoro ding angeles, daralit ming kaya kaligayat nga mingan sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa tingyato, king kekang ligaya, on sana king kakatas-katasan, mapalad din daratang king lagyuning Ginoo, on sana king kakatas-katasan. O Diyos sa ipami, tutukang banal at buriming payabot keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adon ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubkim pamilas at kamatayan, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran king karelan tawning hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing ka na kong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyan ning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minamko ka niti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayot para ka ring sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyaging misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me pia, y Cristo me Ipauling kaluguran mo kami, agatan mo kayang lumapit king kang tulang, katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginoo, alakang kakalinwan ka ring anak mo, aduan ming ingatan mula din kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain nila, din kaya kaming makatwa, at din kaya kaming miyang ubie. Ganakan mula ding daralan, kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no ka rin na paman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Amen. Ngani punting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami atyupan wa, misamban niya'y lagyo mo. Datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan yang loob mo. Ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan yang loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo,
Ibiemu ke kami, King Aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipa, isawul king tukso, nune ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulok, parati kaming may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kami talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayipayan, ating ligaya, manggaman king alanang. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan. Nung eluwan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at bangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, magaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya ka, antimony. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo kim metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan ng yato, ibe mo kay kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamay tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yakasming amano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat siyo karin pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka, kabanal-banalan sakramento. Tatanggapan da ka, may gitking sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulin nganing pinandit, era katanggap king sakramento. Umeka mo mansa ng espiritual king puso ko, kakawalanda ka, balamawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Hemo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen. La 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 la.
Kalakad ta po para king taulin panalangin. Panalangin tala pong pasibayo ring may COVID kaya katamo. Ring pamilyang magkakasakit ini kasalukuyan. At panalangin tayo po yung buong parokya tamo. Lalong-lalo na po yung barangay San Agustin na magsadya para king kafiesta na ng karelang patulunan. Para karating intensyon, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ginong Diyos sa tsukeka. Doon ka ring sa blambabay, tuwanya pa naman, imbong ni nga tiyan mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Amen. So, dakal po salamat king kekong pamanagon. Deta pong bisang magdamutan yung tawo ng ating Leni. Atin pong tawo kening kubo. At, yeah. Teta mo po, at bukas sana po tinang kuryente kaya nitapis ang ban magmisa para king kadungal daw ng novenaryo tamo. At ano pa, okay, ito po. At patuloy ta pong may papanalangin ng metong at metong kaya katamo po. Patibong Revilla, panalangin. Ang po yung presidente, panalangin niya. Halita ko, tela de Singapore. Yeah. Ating ginumanatili kaya kayungan. At keka, Antimore, Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ating kayakong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo may daune, umekay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. Diyos. May pabengi, takal po salamat king kayakong pamanagon, bimingat ko po po atang muli kayo. Kaya po mag-birthday, lumapit lang kayo ni Rab, bada ko ang dinan special benediction. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tarararan, 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 masayang kebaitan. Happy birthday po, Chilene. Happy birthday.